Dobar dan i dobrodošli u vizualizaciju promatrača. Kroz sljedećih 15 minuta u ovoj vizualizaciji imat ćete priliku pogledati sebe i svoj život iz druge perspektive i dobiti informacije koje su vam do sada možda bile nedostupne. Udobno se smjestite u neku sjedeću poziciju i nastojte imati leđa uspravna. Duboko udahnite i potpuno izdahnite. Još jednom duboko udahnite i potpuno izdahnite. Disanje je vaš univerzalni mehanizam čišćenja. Sa svakim dahom udišete sve ono što je dobro za vas, a sa svakim vašim izdisajem izbacujete sve ono što je štetno za vas. Nastavite duboko disati još par puta. Pustite da se vaše tijelo smjesti u poziciju koju ste mu namijenili. Sa svakim vašim udahom vaše tijelo se sve više i više opušta. Obratite pažnju na vaša stopala, na vaše prste, pete, tabane i gležnjeve. Dio tijela na koji obratite pažnju automatski postaje sve opušteniji i opušteniji. Sada vas molim da obratite pažnju na vaše listove, koljena, bedra. Vaše cijele noge su u potpunosti opuštene. Obratite pažnju na vaše bokove, stražnjicu, na mišiće vaše zdjelice. Osjetite što se u njoj događa. Sjetite se disati. Duboko udišite i potpuno izdišite. Obratite pažnju na vašu trbušnu šupljinu i sve organe u njoj. Obratite pažnju na vaša prsa, ramena i vrat. Cijeli vaš trup je u potpunosti opušten. Sjetite se disati. Disanje je vaš univerzalni mehanizam čišćenja. Sa svakim udahom udišete sve ono što je dobro za vas, a sa svakim izdisajem izbacujete sve ono što je štetno za vas. Sada prebacite vašu pažnju na glavu, na uši, oči, usta, nos, gornju i donju usnu.
Obratite pažnju na mišiće vaše čeljusti, na jezik, na nepce. Udišite duboko i izdišite potpuno. Cijela vaša glava i cijelo vaše tijelo je u potpunosti opušteno. Obratite pažnju sada na vaš dah. Primijetite način na koji dišete, ritam kojim dišete. Gdje u tijelu dišete? Zamolit ću vas da dok udišete, mentalno sebi govorite udišem ili ja znam da udišem, a dok izdišete, mentalno sebi govorite izdišem ili ja znam da izdišem. Jednostavno se neko vrijeme fokusirajte na vaše disanje. Možda vas posjete neke misli, to je ok. Pustite ih da dođu i jednako tako ih pustite da odu. Udišem, izdišem. Udišem, izdišem. Sada ću vas zamoliti da se izdvojite iz sebe. Zamislite da ste vi original i da stvarate jednu kopiju. Kopiju ću od sad zvati promatračem, a original osobom. Izdvojite se iz sebe i pozicionirajte negdje u prostoru tako da dobro vidite osobu. I jednostavno promatrajte. Promatrajte što vidite iz te perspektive. Promatrajte kako osoba sjedi, gdje je balans. Primijetite koji dio tijela joj je stisnut. Što pokreti njezinog lica govore o njoj. Primijetite što si ta osoba često govori u sebi. Što si govori dok je tužna, ljuta ili nezadovoljna. Kako sluša?
Promotrite kakvo je njezino uvjerenje o ljubavi, koje su njezine istine. Primijetite koje osjećaje ta osoba često doživljava i što joj ostaje nakon tog osjećaja. Primijetite kad se ona izbaci iz takta, u što se to ubaci. Kako živi osoba koju gledate? Sada ću zamoliti promatrača da napravi još jednu kopiju promatrača. Ako je prvi promatrač sova koja sve vidi, onda je drugi promatrač muha koja sjedi na toj sovi. Ona vidi i sovu i osobu. Izdvojite se i pozicionirajte negdje gdje imate širinu i jako dobar pogled. To može biti i prostorija u kojoj jeste. Glavno da dobro vidite. Promatrajte. Primijetite trenutak olakšanja i odvojenosti koji dolazi sa širom perspektivom. Ona vam daje spoznaju da vi imate vaše emocije, a emocije nemaju vas. Daje vam spoznaju da vi imate vaše misli nemaju vas. I da se vi koristite vašim tijelom. Niste njegov zatvorenik. Slavite slobodu. Sada ću vas zamoliti da se sa svim sakupljenim informacijama koje ste dobili vratite u poziciju prvog promatrača. A kada vam bude ugodno, zamolit ću vas da se vratite posljednji korak unazad i sjedinite s promatračem i s osobom. Integrirajte sve što se dogodilo i mentalno se zagrlite.
Vidite što je sada drugačije. Što vam je ova perspektiva donijela? Sjetite se disati. Sa svakim udahom udišete sve ono što je dobro za vas, a sa svakim izdisajem izbacujete sve ono što je štetno za vas. Polako se vraćajte u prostoriju u kojoj smo počeli i u vaše tijelo. Ostanite u miru koji ste stvorili još par trenutaka. Kad budete spremni, u vašem vlastitom tempu otvorite oči.